Shibanta na kajing rakhe ye kajing dap henyo pusan snem kajing yo lai lui kari India ne ka azadi ka amrit Mahotsav na kalyang ka Ministry of Power and Renewable Energy jong ka sorkar में हरंगात की pynïoh district jong ka West Jaintia Hills मंदा के संगी किला रखे ये का बिजली महोत्सव हपो कलामा jong का उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 8,000 साउपुन्यो का balong hachudwaku Indo Sport Hall com auditorium joai Kani ka program ka long kerpang na gabantaban ay jing tip syaki kina school bat kinong shong shnong ke district ha ka bayday bat ka jing pentre kam yaki scheme boarding baper ki balawan ra da ka sorkar kme Kathong bah kamat jong ka niga program ka long ban pynïoh boarding shaman laki thliewïing jong kinong shong shnong kari lai thu ubaji nong kinri DGM NIPCO and nodal officer ulo ongru ba ka niga program hapo ka district lapan long haki artli ki jaka kata ha amlarem bat hajuai kani ka long ru shibenta kum ka jing khain halo ki scheme baladep ban pentre kam U MLA jong ka juai uma wailat mi ki shila kumo kongsan haba ajing kren ula ong baka sorkar India kalawan ra ya ki scheme baper ban ajing shai yakari baro kawe kumba ka long menta hapo ka jila kalapoi khandai 4% ki shnong ki balio ya ka boarding bat lengba ka integrated power development scheme lala banbu ya ki substation kum hakli tershi bat hasomer sabak Shosho ula pentip hapo jong ka scheme Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana kiladun hadu saupulai tili ki shnong bat aja kandai spaar kinong yo jengmentoy Katbana ka scheme Shobhagya lala ban pynïoh boarding tangha po West Jaintia Hills hadu sanspa henriu tuli ki shnong bat hadu 8,000 henriu pu prangut kinong yo jengmentoy na kini ka scheme ula pentip baka sorkar kan sasdang sakawi ka scheme kabalatip kom ka revamp distribution sector scheme ban pynïoh boarding syakitu ki shnong ki barang sa klem pat pendep na ka scheme Shobhagya Ulo ong ru kumba ka long menta ka sorkar jala kaya kendu shibun ki jing haka bayday bat ka jing bombyang boarding namar ka jing duna palat ka jing penmi boarding nalade ka sorkar jala kalahap ban shimram na ki company baper ula pensngau badon ka manwa no ya kilat kilenti ban penmi ya ka boarding hapo ka jala lengba kiwa kimar po kendau bat ki bor jong ka mariang Tengah itu mulai bertanya ke sorkar India, wah depan MKM, berada ini scheme you pair, tapi ini ikrar di sini, jangan lupa ini jinglah apa stadium hamtam. Kamu mengatakan almost 90, more than 90% di Chnong apa stadium itu dengan electrified energy. Lembaga scheme you pair, lembaga integrated power development scheme. The bording the substation knang yo right yo pagana do jan tatay kita chi yo hapo sabah ay chna mi kambe ter the emle the Daya Upadhyaya Gram Jyoti Yojana haganile kam so au li chno the pendele pynïoh lai kam araja despa aru the beneficiaries you the yo in to yo tadi but come tam lembai yo scheme buat obat tel orang lain atau Sobhagya. Sobhagya tak ada Hindi only fortunate. Tak memang dia bahas jadi. Woyo yang scheme woyo kami maximum almost berjanjah lah kelih. Ichnong tak dapat woyo lagi lembai. Nama sanspa nukli ichnong tak West Jaintia Hills District yo. Itu dia yang mentoy. Pak kamu le arah dia jangan tak ragu. Beneficiaries you the yok toy lembai this hankan te yang tv yang MH nom you left out then you melingi you jok he you dami chme then they down to economic support they yang state government then they down na kwa khanai ti punti ti tham tam ni ku MNE ra ini ku bo to ne yang government down sang yang school scheme ke to the RDSS Toa, ia kuat betul ichnong, leni yung, leni ikau, dan yo pendek lembaga yang Sobhagya, yo pendek lembaga yang RDSS. Tengah kuat orang ini kubur penting, yang lembaga ichnong yang dimhek yang, waktu dalam cuci skin budau, ini dia yang bersorkar, ini electrification leni yang lain, kami tu ichnong, leni yung ikau, yung pendek. Scheme for one-time settlement. Tangsnya suyo lembai kesorkan oleh kepada wali su bijisin su cukup dalam cikau aja.
Terus sugi pun cipau ajar kesorkan 5% makro ya ke bilai dia. Tang bentuk ke dekor ni lo chismem betul. Ini mudah put yes. Ini ke one time settlement. Tang senyap sih ni pun di nong cong cong yang berkok ke distrik yang ini. Bing cip dia di bentuk yang mana kesini. Hai dekor di benar di kompor di social media. Tang bucik yang ini. Mana pun dekor one kerbat macam ni. Lima ini ni boleh ni biar apa? Mana pun. Lima sorkar hampu tu dekat timeline. Tadi dia dengan kerbat itu siapa? Ya baik. Hamtam di kena sekolah dua ni. Boy di bayi pagi yoki. Nanti kita kena start program. Tapi kan kena sekolah penemkam. Kita kena start yoki. Penemkam kita start yoki. Check di website. Terusnya sih kan ni kena sekolah yoki. Pun postai ke pun yang ketiga. Tambah pun sen pun harga PUBG, harga Facebook, Instagram. Ngapa pada kita check yang website yang government, yang ke sport and youth affair, IWM kami dedep pasi ke youth policy. Ku kawan nak lihat sorkar yang rakyat ini kena sekolah. IWM youth, ikontrol yang ini, human future yang ini. MK jingirat compare to raw ini. Check yang ketiga website yang MECL. Kawan bagi pa yang kita ni nak enak ke kira dia dan cerita